perezida wa leta zunze ubumwe za amerika Joe Biden uyu munsi kuwa kabiri yageze i Geneve mu Busuwisi mu nama yari yitezwe cyane azagirana na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Inkuru ya Fidel Niyongabo. Biden ariko arondera gusubira gukomeza imigenderanire hagati y'igihugu ciwe n'akarere k'Uburaya yari yatosekaye ku ntwaro y'uwahoze ayoboye Amerika Donald Trump. Yari yatangaje ko ishyirahamwe ryo kwivuna amaso ry'ibihugu vyo mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN hamwe n'ayandi mashirahamwe Amerika ifisemo uruhara atagaciro bifise. Muri iyi ndwi Biden yaragiranye inama n'abategetsi b'ibihugu bigize umugwi G7 w'ibihugu bikomeye kurusha ibindi ku isi mu vyerekeye ubutunzi, abategetsi b'ishirahamwe OTAN n'abategetsi b'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya. Uno munsi kuwa kabiri yagize uruhara mu vyerekeye gushika ku masezerano yo guhambika amatati yerekeye ubudandaji amaze igihe hagati ya Amerika n'akarere k'Uburaya. Inama hagati ya Biden na Putin ejo ku munsi wa gatatu niyo nama yitezwe cyane kurushiriza. Perezida Biden yizeye ko azoshobora kuronka ibisata ashobora gukoranamwo na Perezida Putin. Yamara yagabishije ko ni Uburusiya bwabandanya ibikorwa byabwo by'agasomboroso kuri Amerika, igihugu ciwe kizokwishura mu buryo bukwiriye. Afrika y'Epfo igiye guta inkingo miliyoni 2 za COVID-19 zarengeje igihe. Oriane Tangishaka aratubwira ibindi kuri iyi nkuru. Ikigo ca leta ya Amerika kijejwe kugenduza imfungurwa n'imiti nico casanze izo ncanco za corona zakozwe n'ikigo Johnson & Johnson ziheruka kurungikwa muri Afrika y'Epfo zirimwo imiti yononekariye ku ihinguriro ryaco mu gisagara ca Baltimore muri Amerika. Afrika y'Epfo yari yiteguriye gucandaga abakozi bayo bari mu bisata bijejwe amagara y'abantu hamwe n'abantu bafise imyaka irenga 60. Ivyo bigiye gutuma umugambi wo gucandaga abanyagihugu muri ico gihugu utagenda neza nk'uko bavyipfuza. Ni mu gihe hamaze gucandagwa abantu badashika n'igice 1% c'abanyagihugu bacu bashika ku miliyoni 60. Ni mu gihe kandi mu ntango z'uyu mwaka ico gihugu ca Afrika y'Epfo casanze inshanco zirenga umiliyoni bari bafise zakozwe n'ikigo ca AstraZeneca zitakingira ubwoko bw'umugera wa corona wari usinzikaje abantu muri ico gihugu. Muri Somalia uyu munsi kuwa kabiri umwiyahuzi yiturikirijeho bombe ku nkambi ya gisirikare mu murwa mukuru Mogadishu, abantu bamwe bahasiga ubuzima abandi barakomereka. Oriane Tangishaka adufitiye inkuru. Abasirikare babiri bajejwe umutekano muri Somalia babwiye ijwi rya Amerika ko hafi y'ikigo gikorerwamo imyiyerekano ya gisirikare umugabo yaje afise imyambaro ya gisirikare yiturikije ko bombe ageze ku irembo ryaho. Umwe mu bacungira umutekano kuri ico kigo ariko atashatse kuvuga izina ryiwe kubera atemerewe kuvugisha ibimenyesha makuru, avuga ko uyu mugizi wa nabi yaje yiyorobetse mu mugwi w'abasoda bato bato bariko binjira muri ico kigo. Yavuze ko igitero kitabereye muri ico kigo hagati ahubwo cabereye kwibarabara riri imbere yaco. Umwe mu bakozi ba leta avuga ko ico gitero cahitanye abasoda bato bato bashika kuri 10, abandi barakomereka cane. Ahandi naho mu ntara ya Puntland, sentare ya gisirikare yaciriye urubanza rwo gupfa abagabo 17 bagirizwa iterabwoba mu muhari wa El Shabab bagize ibitero bitari bike muri iyo ntara. Uwundi umwe muri abo yaciriwe igihano cyo gufungwa ubuzima bwe bwose. Yamara imiryango yabo ivuga ko bemeye ivyo vyaha ku gitsure. Tugarutse kuri leta zunze ubumwe za Amerika, Minisitiri w'ubutabera Merrick Garland yagiranye inama n'abayobozi b'ibinyamakuru bikomeye kugira ngo baganire ku birego by'uko minisiteri ayobora yanetse bamwe muri bo. Nanone Thomas Kamirindi. Inama yabereye mu muhezo, ariko abari bayirimo batangaje ko Minisitiri Garland yari kumwe n'abamwungirije bo hejuru n'abajyanama be. Baganiriye igihe cy'iminota 90 n'abayobozi b'ibinyamakuru The New York Times, The Washington Post na televiziyo CNN n'abavoka babyo. Hari kandi n'umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Reporters Committee for Freedom of the Press riharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyamakuru babwiye Minisitiri w'ubutabera ko bakubiswe n'inkuba bamaze kumenya ko igihe Perezida Trump yari ku butegetsi urwego rwayo rushinzwe umutekano rwategetse ibigo by'ikoranabuhanga bitandukanye kuruha amabanga yose ya telefoni z'abanyamakuru bamwe na bamwe ba New York Times, Washington Post na CNN bakoraga ubucukumbuzi ku ruhare rw'Uburusiya mu matora ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo mu 2016.
Minisiteri y'ubutabera ntiyababwiye icyo gihe, nyamara amahame yayo ngenderwaho ategeka ko bagombaga kubimenyeshwa. Aya mahame kandi avuga ko nta mabanga y'umunyamakuru agomba gufatwa na guverinoma kereka mu bihe bya nketi ku kintu icyo ari cyo cyose cyaba kibangamiye bikabije umutekano w'igihugu n'uwa rubanda. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Minisitiri Garland yababwiye abo banyamakuru rero ko ibi byose bitazongera kubaho kandi ko nta munyamakuru n'umwe urimo ukurikiranwa mu butabera kubera akazi kabo bakoze mu 2016. Yabatangarije nanone ko yahaye amabwiriza umugenzuzi mukuru wa minisiteri ye kugira ngo akore anketi zimbitse kuri iki kibazo. Umuyobozi mukuru wa Reporters Committee for Freedom of the Press, Bruce Brown, yatangaje ko bishimiye ibyo bumvise muri iyi nama. Ati itangazamakuru koko ntirishobora gukora akazi karyo neza niba ridashoboye kugirira ibanga isoko y'amakuru yaryo. Uretse abanyamakuru, Minisiteri y'ubutabera yo ku butegetsi bwa Perezida Trump yategetse ibigo by'ikoranabuhanga kuyiha amabanga yose ya telefoni z'abadepite babiri b'abademokrate n'iz'imiryango yabo, nabyo byakubise inkuba. Inkuru imaze kuba kimomo, umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe umutekano muri Minisiteri y'ubutabera, John Demers, ejo yeguye ku mirimo ye. Yategekaga uru rwego ruregwa kubaneka kuva mu kwezi kwa kabiri 2018. Yari yarashyizweho na Perezida Trump. Barakoze bagenzi bacu batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ni kuri radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa interineti kuri wa3.radio-yacu-voa.com. Ibiganiro byacu birakomeje. Tugera noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Uganda yohereje u Rwanda inyandiko yinubira ifatwa ry'umusirikare wa Uganda yise igikorwa cy'ubushotoranyi. Icyo gikorwa cyabaye kuwa gatandatu w'iki cyumweru gishize, kibera ku mupaka wa Cyanika. Nyuma y'amasaha 24 igisirikare cy'u Rwanda cyamusubije muri Uganda, ashyikirizwa abashinzwe umutekano mu karere ka Gisoro. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kampala muri Uganda, Ignatius Bahizi, atubwira ibindi kuri iyi nkuru. Ibi byatangajwe na Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Uganda nubwo u Rwanda rwamaze gusubiza iki gihugu uwo musirikare. Uganda ivuga ko ifite ibimenyetso ko uwo musirikare yashimutiwe ku butaka bwa Uganda. Aho uwo musirikare yafatiwe ntabwo havugwaho rumwe n'ibihugu byombi. Itangazo ryasohowe n'igisirikare cy'u Rwanda mbere y'uko basubiza uwo musirikare muri Uganda ryavuze ko uwo musirikare yafatiwe ku butaka bw'u Rwanda. Ku rundi ruhande, leta ya Uganda yo ikabihamya ko yashimutiwe ku butaka bwayo. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri ishinzwe ububanyi n'amahanga bwa Uganda, Ambasaderi Patrick Mugoya, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko boherereje u Rwanda urwandiko rwa icyo gikorwa yise ubushotoranyi bw'icyo gihugu cy'igituranyi. Ati bashimuse umusirikare wacu ku butaka bwa Uganda, na niyo mpamvu twabandikiye ibaruwa igaya icyo gikorwa. Ibyo bavuga ngo yafatiwe ku butaka bwayo nibabyivugire, ariko twe tuzi neza ko yafatiwe ku butaka bwa Uganda. Ntabwo twajaga kubandikira iyaba yari yasanzwe ku butaka bwabo. Igikorwa bakoze ni igikorwa cy'intambara kandi ntabwo tuzakomeza dukekeka. Ni byiza ko umusirikare wacu baramugaruye. U Rwanda rugomba guhagarika ibyo bikorwa. Twicyo dushaka ni uguturana nabo mu mahoro, nta kindi. Ariko ubwo bushotoranyi bugomba guhagarara. Igisirikare cy'u Rwanda cyashikirije umusirikare inzego za Uganda ku mugoroba wo ku cyumweru hashize hafi amasaha 28 Uganda idafite amakuru y'uwo musirikare. Mbere y'uko agarurwa, ingabo z'u Rwanda zari zavuze ko uyu musirikare witwa Bukuru Muhuba yafashwe n'ingabo zagenzuraga umupaka zimufatiye ku butaka bw'u Rwanda mu karere ka Burera mu majyaruguru y'icyo gihugu hafi n'umupaka wa Uganda wa Cyanika. Ariko Uganda ivuga ko ifite ibimenyetso bishingiye ku ikoranabuhanga byerekana ko uwo musirikare atari yakambutse mu Rwanda, ahubwo ko yaguye mu mutego w'abasirikare b'u Rwanda bari bateze ku butaka bwa Uganda. Ifatwa ry'uwo musirikare risa nkaho ryari rigiye kubyutsa ubushamirane hagati y'ibihugu byombi.
Nibutse ko umubano hagati y'ibihugu byombi utari mwiza kuva aho u Rwanda rwafatiye umwanzuro wo gufunga imipaka rusangiye na Uganda, ubutegetsi bukanagira inama abanyarwanda kudakorera ingendo muri Uganda. U Rwanda rushinja Uganda gushyigikira abanzi barwo, Uganda nayo igashinja u Rwanda kohereza intasi zigamije guhungabanya umutekano muri Uganda. Ibihugu byombi byakomeje guhakana ibirego by'ikindi. Ntabwo ari ubwa mbere Uganda yandikira u Rwanda yinubira ibindi bikorwa bifitanye isano n'ishimutwa ry'abaturage bayo. Iheruka nanone kubikora ubwo hari abaturage ba Uganda barashwe bazizwa kwambutsa ibicuruzwa ku buryo bw'amagendo no gushaka kurwanya inzego z'umutekano z'icyo gihugu. Uganda nayo ivuga ko kenshi yagiye ifatira abasirikare b'u Rwanda ku butaka bwayo hafi n'uwo mupaka igahita ibatanga. Ibiganiro byo gukemura amatati hagati y'ibihugu byombi byari biyobowe na Perezida wa Angola n'uwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntacyo byagezeho. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iwanyu mu ntara na karyo Ijwi rya Amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose. Iwanyu mu ntara ni cyanyu. Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Kuri wa kabiri umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatunganyije inama rukokoma yo gukemura amatata akunze kwaduka hagati ya leta n'abakozi bayo. Iyo nama ihuza ibisata byose by'akazi, amasendika n'amashyirahamwe, abikorera ku giti cyabo n'abandi. Irabera i Ngozi. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru arakomeza iyi nkuru. Kubw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ikiyago hagati y'abakozi n'umukoresha mu kazi ka leta nico kigwiza umwimbu maze igihugu kigatera imbere. Evariste Ndayishimiye mu kugurura inama rukokoma yo gukemura amatati hagati y'abakozi n'abakoresha yahamagariye abakozi ba leta n'ibisata bitandukanye by'igihugu gukunda akazi imbere yo kurindira umushahara wo ku kwezi. Ndayishimiye yamenyesheje ko kubera kudakunda akazi leta yasabye amadeni menshi kugira ngo abakozi ba leta bahembwe. Uwo mukoresha mukuru mu gihugu aragabisha abatwara amashirahamwe ya leta nka Regideso ritanga amatara n'umuyaga nkuba canke Onatel rijeje gutumanatumako amakuru kuko ageza aho umwansi ashaka kubera ico umukuru w'igihugu yita ubunyonyezi. Abaserukira abakozi cyo kime n'amasendika bobo bifuza ko bofatwa neza mu kazi maze bakabona kugwiza umwimbo. Urunani mpuzamazendika Kosibu rwashikirije ko umukozi abegwa n'impembo. Amasendika aranatakambira umukuru w'igihugu kugira kugweho ubusumbasumbane bw'imishahara maze abakozi banganya impamyabushobozi bahembwa umushahara ungana mu gihe bose bakorera leta imwe. Yamara barashima ko ibiganiro nk'ivyo vyatunganijwe bagasaba ko woba umugenzo wo gukemura amatati amazi atararenga inkombe ngo akazi karinde guhagarara. Umushikiranganje w'abakozi n'akazi aremera ko hari agahaze akavuga ko ibiganiro ari wo muti w'amatati akunze kwibonekeza. Ayo matati nayo ni nk'iyagarikwa ry'akazi rikunze kwibonekeza cane cane mu baganga n'abarimu bagize ibice birenga 80% by'abakozi bose ba leta. Abitavye ivyo biganiro baratangazwa n'ingene ivyo bisata bibiri bishobora guhagarika akazi inshuro 3 ku mwaka. Izindi ngorane bashize habona ni nka kamwana wa mama na nkunzi mu gutanga akazi ka leta, kwirukana abakozi hadakurikijwe amategeko bigatuma leta itanga indishi nini n'ibindi. Aha umukuru w'igihugu yahakariye cane ko bibwirizwa guhinduka akazi kagahabwa ugashoboye. Iyo nama rukokoma ihuza abakozi leta, abakoresha n'amasendika atandukanye y'abakozi n'igisata c'abikorera utwabo yabereye mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'igihugu. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch wasohoye itangazo risaba leta ya Mozambique kwemera ko umunyamakuru w'umunyarwanda Ntamuhanga Cassien ari mu maboko yayo. Iryo tangazo kandi rirasaba ubutegetsi bw'icyo gihugu kwemerera umwunganizi we mu mategeko kubonana nawe no kutohereza Ntamuhanga mu Rwanda.
Geoffrey Mutagoma amaze gusoma iryo tangazo. Mwemere ko mumufite, mumwemerere kubonana n'umwunganizi we mu mategeko, mwirinde kumwohereza mu Rwanda. Uwo niwo mutwe w'itangazo ry'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ryasohokeye i Nairobi muri Kenya, rigaragara no ku rubuga rwawo. Ni itangazo rivuga ko umunyamakuru w'umunyarwanda Ntamuhanga Cassian yatawe muri yombi n'inzego za polisi ya Mozambique itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Human Rights Watch ivuga ko amasoko yayo 4 atandukanye yemeje ko Ntamuhanga yafashwe n'abantu 7 bambaye impuzankano y'urwego rw'ubugenzacyaha muri icyo gihugu, bafite n'amakarita abaranga y'urwo rwego. Umuryango Human Rights Watch uvuga ko Ntamuhanga yavanywe ku kirwa cya Inhaka kiri mu birometero 37 uvuye mu murwa mukuru Maputo, yambitswe amapingu ku maboko, amaguru ye abohesheje iminyururu, akurizwa ubwato bujya i Maputo bari kumwe n'undi muntu wumvikanye avugana nawe mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Mu buryo butandukanye mu byumweru byashize, ijwi rya Amerika ryagerageje kubaza abakuriye inzego za Mozambique aho Ntamuhanga aherereye, ntitwabona igisubizo. Yaba polisi ya Mozambique cyangwa urwego CERNIC rushinzwe iperereza muri icyo gihugu, zose zavuze ko zidafite Ntamuhanga Cassian, nubwo bari babanje kubyemerera umwunganizi we mu by'amategeko. Cleophas Habiyaremye uhagarariye umuryango w'Abanyarwanda bahungiye muri Mozambique aherutse kubwira ijwi rya Amerika ko ku nshuro ya mbere urwego rwa leta ya Mozambique rwemeje ko Ntamuhanga yari impunzi iri muri icyo gihugu mu buryo buzwi kandi ko ibyo bizakurikiranwa. Human Rights Watch ivuga ko itarashobora kwemeza amakuru ya kimwe mu bitangazamakuru byo muri Mozambique giheruka kuvuga ko Ntamuhanga yaba yarashyikirijwe ambasade y'u Rwanda i Maputo. Uwo muryango uvuga ko kujyana mu Rwanda Ntamuhanga ku gahato binyuranye n'amahame mpuzamahanga yo kudasubiza umuntu aho yahunze kandi ashobora kugirirwa nabi. Ivuga kandi ko binyuranyije n'amasezerano mpuzamahanga buzica rubozo, ibikorwa by'urugomo n'ibihano bikojeje isoni, amasezerano u Rwanda na Mozambique byashyizeho umukono. Human Rights Watch ihera kuri ibyo isaba leta ya Mozambique kugaragaza aho Ntamuhanga ari, kureka abamwunganira mu mategeko bakamugeraho, no kutamwohereza ku gahato mu Rwanda hatabanje gukurikizwa ibiteganywa n'amategeko. Umunyamakuru Ntamuhanga Cassian yari yakatiwe gufungwa imyaka 25 mu mwaka wa 2015 mu rubanza yaregwaga hamwe n'umuhanzi Kizito Mihigo waguye muri kasho yari afungiyemo. Ntamuhanga yatorotse gereza ya Mpanga mu mwaka wa 2017 ahungira muri Mozambique. Urukiko rwo mu Rwanda rwongeye kumukatira adahari imyaka 25 y'igifungo mu rubanza yaregwagamo ibindi byaha by'iterabwoba, we n'abandi 12 bari mu ndi munyamakuru Focus Ndayizera nawe wakatiwe imyaka 10 y'igifungo. Leta y'u Rwanda iraburira abanyamakuru barenga ku mahame agenga umwuga wabo, bitwaza ko ari ubwisanzure bw'itangazamakuru bagakora inkuru zikurura amacakubiri muri rubanda. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Asumta Kaboye. Yabivugiye mu nama yamuje n'abanyamakuru biga kwishyirwa mu bikorwa by'imyanzuro ku isuzuma mpuzamahanga ngarukagihe ku burenganzira bwa muntu igihugu cyahawe ireba ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubwo gutanga ibitekerezo. Imwe mu myanzuro leta y'u Rwanda yasabwe harimo ko leta isabwa kubaka ubushobozi bw'itangazamakuru rigakora neza kandi ryigenga. Leta kandi yasabwaga kuvugurura amategeko kugira ngo ingingo zirimo zibuze ubwisanzure bw'itangazamakuru zikurweho, ndetse no kurushaho guha urubuga itangazamakuru ryigenga kugira ngo rirusheho kuba ryinshi. Minisitiri w'Ubutabera yongeye kwibutsa abanyamakuru gushishoza ku nkuru bandika, birinda icyasubiza abanyarwanda inyuma. Kubura umunyamakuru ntabwo biguha umutwe uruta uw'akarere kose utuyemo. Urandikira abantu bafite ubwenge. Iyo bahaye feedback, nta munyarwanda ubyuka mu gitondo ngo yagiye guhakanya kanaka. Haba hari ahantu byamukoze. Genocide yabaye abantu bayireba kandi ntabwo yigeze avuga ngo mpaguruke mujye kwica abantu. No, yavugaga gukora abantu bakayumva coded language bakayumva bakagenda bakica abantu. Ariko nubona habaye pushback, subira inyuma babwira iki kintu mu mbabarire. Bamwe mu banyamakuru bakorera inkuru zabo kuri YouTube bagaragajwe nk'abari mu bikorwa byo kuyobya rubanda. Mu Rwanda hagaragara bamwe mu banyamakuru bamaze gufungirwa inkuru bagenda basohora. Urugero rw'abanyamakuru ba Iwacu TV ubu bafunzwe, ndetse harimo na Karasira Aimable uri mu maboko y'ubutabera akurikiranyweho ibyo avugira kuri YouTube. Uwo munyamakuru Uwizeyimana Louise akora ikinyamakuru Intego, basobanura ko hatabayeho kugenzurira itangazamakuru rishobora gusubiza abanyarwanda mu bihe bibi banyuzemo. Ni ukuvuga ngo abantu bose bari kuri YouTube abantu bareke kubitiranya n'abanyamakuru. Hari abantu bari kuri YouTube bafitemo izindi nyungu nyinshi cyane. Umunyamakuru ni umuntu wese ukurikiza amahame agenga umwuga w'itangazamakuru. Muri ayo mahame nta kwangisha abaturage, nta kwangisha igihugu amahanga. Icyo ni ikibazo dufite mu mwuga w'itangazamakuru
inzego zose zireba itangazamakuru zikwiye guhangana nacyo, bakamenya kuidentify, bakavuga ngo uyu ni umunyamakuru ukora kinyabwonko nk'umunyamakuru, ikinyamakuru ke cyanditse nk'ikinyamakuru, uyu we ntabwo ari we. Icyo nicyo kibazo cyonyine dufite. Hari abandi banyamakuru basanga kubahatira kwandika ikintu kimwe biri mu murongo wo gucecekesha itangazamakuru. John Williams Intwari ni umunyamakuru akorera ireme.net, ikinyamakuru gikorera kuri YouTube. Ntabwo abanyamakuru ibyo batanga cyangwa ibitekerezo bitangaza n'ibyo twandika ari uko tugize injiji abo dusesengurira, ariko ikibazo gihari ni iki ngiki: abadutuka, abadutera amabuye, abadusabira gucibwa imitwe, gufungwa, kwirukanwa mu gihugu n'ibindi, ntabwo ariko bose ari abantu nyabantu. Usanga ari nk'umuntu umwe ufite konte zirenga mirongo, inyinshi zabaringa, risa n'ifite inshingano rizaba izo ryahawe cyangwa ryihaye cyo kujujubya abanyamakuru bahitamo kuba imboni ya rubanda. Imboni ya rubanda avuga ahangaha nuko ibyiza bifite benshi babivuga, ariko ibitagenda abatinyuka kubivuga ni bakeya. Hari abantu bigaragara ko batifuza ko nubwo bukeya bwabo bukora. Hashize iminsi abayobozi banyuranye bagaragaza ko abanyamakuru bifashisha YouTube bagatambutsa imvugo bita ko ziyobya rubanda batazakomeza kwihanganirwa. Ubutumwa buheruka ni ubwatanzwe n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB Thierry Murangira. Hari abantu bibeshya ko bashobora gucuruza igihugu cyabo bifashisha uburyo butandukanye burimo imbuga nkoranyambaga za YouTube, Facebook n'izindi, bagakwirakwiza ibihuha bagambanira igihugu cyangwa se bagisebya. RIB rero irihanangiriza abantu bose bakora ibikorwa bishobora gusubiza abanyarwanda mu kaga, basebya igihugu bifashishije izi mbuga nkoranyambaga, bagamije kugira ngo babone indongo muri ko gukoresha imbuga nkoranyambaga bakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside kugira ngo babone amafaranga. Nababwira nti rwose barye barimenye. Mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka, u Rwanda rwakoreye isuzumwa kwiyubahiriza ry'uburenganzira bwa muntu rikorwa n'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu. Iri suzuma hagati y'ibihugu rikorerwa i Geneve, aho usanga ibihugu 193 bigize umuryango w'abibumbye byemerewe gutanga imyanzuro nama ku bindi bihugu. Minisiteri y'Ubutabera isobanura ko u Rwanda rwahawe imyanzuro 284 rwemera gushyira mu bikorwa imyanzuro 160 mu byiciro bitandukanye by'uburenganzira bwa muntu. Hagaragaramo nko guteza imbere ubwisanzure n'imikorere y'imiryango itari iya leta, guteza imbere uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo ndetse n'uburenganzira bwo guhabwa amakuru. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka ruri i Nyanza rwasubitse urubanza rwa Madamu Yvonne Idamange Iryamugwiza. Yavuze ko uregwa yanze kuburana hifashishijwe ikoranabuhanga ry'iyakure video conference. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa abahiye inkuru. Iki cyemezo gisubika urubanza rwa Madame Idamange Iryamugwiza umucamanza yagifashe nyuma y'ibiganiro byaberaga kuri telefone hagati y'ubwanditsi bw'urukiko, gereza nkuru ya Nyarugenge afungiwemo ndetse n'uregwa. Mu gihe byari byitezwe ko saa 2:30 za mu gitondo kuri uyu wa kabiri ababuranyi bombi bagombaga kuba bageze imbere y'urukiko, urubanza rwatangira kuburanishwa mu mizi, byabaye ikinyuranyo. Uregwa we yarakiryamye ndetse yanze no gusohoka mu cyumba cya gereza afungiwemo. Kuri telefone ngendanwa umwanditsi w'urukiko yabanje kuvugana n'ubuyobozi bwa gereza bugasobanura ko Idamange yanze gusohoka mu cyumba araramo ngo aburane hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga ry'iyakure rizwi nka video conference. Ibyo ariko ubwanditsi bw'urukiko bwabanje kubishidikanyaho busaba ko gereza yabuhuza na Idamange bakivuganira bukamenya icyo bubwira urukiko rukabona kubifataho umwanzuro. Mu cyumba cy'urukiko ubwanditsi bwumvikanye mu ijwi ryasaga n'iryinginga Idamange ngo abyuke. Gusa ibyo Idamange yabwiraga ubwanditsi byo byari bigoye kubyumva kuko atumvikanaga mu buryo bw'indangururamajwi. Icyumvikanaga harimo kudahuza ku buryo urubanza rwagombaga kuburanishwamo hagati ya Idamange n'ubwunganizi. Umwanditsi yabwiraga Idamange ko abanyamategeko be bemeye kuburana hifashishijwe video conference, ariko uregwa we ntabikozwe. Umwanditsi yinginze Idamange amusaba kubyuka akitegura akabanza guhura n'abanyamategeko bamwunganira barimo Brice Bikotwa ndetse na Felicien Gashima bakumvikana bakavuga rumwe ku buryo bw'imiburanire. Birashoboka ko Idamange yemereye umwanditsi kubyuka. Bamaze kuvugana kuri telefone, umwanditsi yaje asobanurira abari mu cyumba cy'urukiko ko mu biganiro yagiranye na Idamange yarakiri mu buriri.
umwanditsi yasabye bari mu rukiko kwihangana bagategereza ko Idamange abyuka akajya koga akabonana n'abunganizi be akabona kugira icyo avuga cyamuteye kutitabira iburanisha. Nyuma y'igihe kitari munsi y'iminota 40 inteko iburanisha uru rubanza yinjiye itangaza ko ihisemo kurusubika. Umucamanza yavuze ko uregwa n'abamwunganira batashoboye kwitaba urukiko mu gihe urukiko rwari rwategetse ko ababuranyi bombi bagomba kwitaba. Ubushinjacyaha bwo bwari buhagarariwe. Yibukije ko mu iburanisha riheruka uregwa yari yagaragaje inzitizi ko adashaka kuburana hifashishijwe ikoranabuhanga ry'iyakure cyangwa se video conference. Urukiko rwibukije ko ubwanditsi bwari bwabanje kuvugana na gereza ndetse n'uregwa avuga ko atiteguye kuburanira kuri video conference. Umucamanza ashingiye kuri ibyo yahise atangaza isubika rubanza kugira ngo Idamange ahabwe amahirwe yo kuzaza kuburana imbona nkubone nk'uko yari yabyifuje. Afata iki cyemezo yaba Idamange ndetse n'abamwunganira nta n'umwe wagaragaraga kuri video conference. Hari ku nshuro ya kabiri umucamanza asubika urubanza rwa Madame Idamange. Mu iburanisha riheruka uregwa yari yasabye ko yifuza ko urubanza rwe rwajya rubera i Kigali rukaburanishwa nk'urwa Paul Rusesabagina na bagenzi be. Avuga ko akeneye ko rubanda n'abavandimwe be barukurikirana imbona nkubone kuko ibyo yakoze yabikoreye ku karubanda. Ni icyemezo umucamanza yateye utwatsi avuga ko aho kuburanishiriza byagorana kuhabona kandi ko urukiko rutajya gukodesha icyumba cyo kumuburanishirizamo rukifitiye ku cyicaro cyarwo i Nyanza. Madame Idamange ryamugwiza b'imyaka 42 y'amavuko n'abana 4 benshi bamumenye cyane kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere y'umwaka. N'ukwezi yatangijeho umuyoboro wa YouTube yise Idamange yavugiragaho amagambo ubushinjacyaha umushinja ko yahakoreye ibyaha bitandukanye byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, gupfobya jenoside n'ibindi. Agifatwa yahakanaga ibyaha akavuga ko ibyo yavuze byose byari mu mugambi wo kuvugira rubanda ku cyo yita akarengane bakorerwa n'ubutegetsi. Avuga ko ari impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu. Mu byaregwa harimo no guhamagarira rubanda kwigumura bagana ku biro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro bakakorera imyigaragambyo. Iburanisha ryimuriwe ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatandatu y'umwaka 2021. Bagira ubusajwi ry'Amerika i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.